Ebara babe bara mama ebanga wa be Afrika ko association dali mochi be Afrika ndali ti asanguti anga chinta poso itena nzuni ganguna ya tikapati asanguni na molongoni na peko chikota bumbi solo sarana be Afrika kota bwa Jean-Max Gonda atibitere na biachi kodo foster konjo twadera na bikwa okusu en si ala pika patara na ndo kusala chibumbi so mbine solo bagigi na ngu sakia kongbangbo myombe na doni bale gumbaya na ushu ezile gesitene ala wakasango nanduni. Bien sûr, quand on a eu d'assister le warai chite le rendre hommage na i mangachi à quoi spirituel en la République centrafricaine depuis cela si en 1894 a été chimbe à Londres na Côte d'Ivoire à la Londres na Rome na France na Portugal na Cameroun na Gabon tiga chitene bulichi na ndochi kwa spirituel en la Centrafrique ni là si et à un dia à la soro fini tout ça d'agita du genre de chala si bien sûr d'ailleurs d'agiter le warai chite le mot single na spirituel quoi ça la dans la République centrafricaine ni bois spirituel ça qu'on a déjà de 16 000 en Centrafrique là qui ont territoire population ni là si à la salle quoi na éducation na santé et à la salle quoi mini bâti réconciliation bâti siri kodroti a besoin siri tachi misal dans Rome à sala fa décembre là mangachi kodroti mangachi kotazochi kodro à centrafricain tout et na assemblage le monde d'assister na siri à qui toujours na kodroti les gars na tachi kotazochi tene ifralo que a spirituel de ça sala pada ils quoi ça quoi bâti siri bâti réconciliation. La kwe biachi kodo fusten konjo to derasi apikanga patara na biko okusu ona abumbi chi asendika ezilege la kuna la sitene ala wakasango nanduni. Ala swa kitongana wa kusala a patronanga na albinobia adushi na terachi meza na terachi biachi kodo fusa konjo to derachi buli na nduchi ama mateneso a kechi munganguna awa kusala la kodo sechi be Afrika ndali chi maingo chiala na sango kusa maboko na ngu biachi kodo sechi be Afrika na chitene chi biachi kodo lo kirna nduchi angangwa kusa solo kilaninda chi fini be Afrika so abatene chi pikango patara batango zoni nduchi chi awa kusala biango ya chango bocha kusala ni tonga so nga mungonga ngu na awa kusala na legechi akoforoso la kiwangani tonga so na ndanze biachi kodo agboa kongwenyi chi undasi atene kweso sigina chi pikango patara so alingu chi sana kusala nzoni ndachi maingo chi kodo seti be Afrika na bagelo unda tonga so na awa kusala chi saka nzoni akusala chala si kodo so alingu chi mainchi guna duzu. Nga awa be Afrika ci région ci ferti na lege ci lego ci ako chala swake herbe go tonjoni njono aba solo eke beleg biaso abate ci yongo azo na kutu si apika pata na bikwa okuso on na azimut na awa go singa na ndo aye cinga nguso asi na mbegeka ezilege na sita awa samuna ndoni na yanga ci Gladys na yanga ci wa go singa ci Gladys Teneti akpale so asina sise chi amdafok amulenge chi amdafok wala ala so ayekena gbatati bongi agamingi na iringo ndo tikbiot bia ngana amulenge chi vakaga so afa mawati beti ala na lege oko ngana amulenge chi vakaga so afa mawati beti ala lege oko na asewa so ale ayekena yati vundu ngana ala so yechi ngangu asina ala ngalo kie na kurugo akpale so si aturugu kpale asara ni na tereti azo ndo undangana gubia titenolo lingbi tito kwa ato guti be Afrika teneti sedu titi a wa be Afrika timbagenika pataraso laso itimbi ono amlengeti ferti ako gina hotel azumit akikuzoni titene ike na kurugo wala ikondane attaque vilti amdafa e useni akitutene ikunda na amulingeti region tu ferti ala londo tono zoko aluti ko biati ko aluti bata institution ti et puis ala Ghana a multiple soutien na a force de défense sécurité na liti la situation a amélioré parce que ça a confiance dans l'armée ça a confiance na a force de défense de sécurité ça a confiance na ali oui ton zone inga temozo amda foka ke calme
et toujours état-major en bâti renforcer position à l'assaut à éléments déjà qu'on a deux terrain que ce soit à Amdafok que ce soit à Bira c'est que ça a tenu frontière ville de Amdafok avec la frontière on va gagner Amdafok mais bas Soudan la lettre mais à Shona Zoso a tenu à la London en bas du Soudan à la traversée frontière c'est à la gare à Sarah Paliso donc ils vont d'ailleurs tenir à renforcer position ta turuguti na niveau ta Amdafok na niveau de Birao ngana a ville titi so ira tenir la ville de trois frontières et tout ça na legeti se duti tia molengeti vakaga gubi afanga solo eke munga nguti lokwe tizana sese nzoni duti na sese ti vakaga si ya molengeti vakaga unda iyo nzoni duti ngana siri na kuna ci asango ci ndo singa mechi orange aussi asara na bikwa okuso matanga ci fini ndo kwa ci futango douane na legeti banda terre ezilege na grand bonheur aguminga na ave bombari ci muna ya sango nanduni ayeke beni kpingba pialo mingi so ayeke mu andelege na ala so ayeke débouze nga na service ti douane ti tene ala sala kusala ti ala na lege ni na dawa ti ala so ayeke débouze nga na awago singa orange Centrafrique na lo solo eke partenaire ti lo web fontaine agoda ti fanagigi laso polele beni fini kode ti tene ala so ayeke kaye agoda ti futa douane wala déclaration préalable d'importation na gi na lege ti Orange Money ti fade so ala so ayeke débouze ala ayeke goda faso ti go ti kpomolongo na devant ti abanko pepe ti tambula na peko ti ambe ti pepe na zango finingo bo ti pusala so na sese Orange Centrafrique na partenaire ti lo web fontaine agoda ti mu andelege na ala so ayeke débouze ti tene ala futa aye ti ala kue na lege ni gi na ndo ti téléphone ti ala le dispositif sur la so web fontaine a lancé ni soit réuni à tene procédure de paiement automatisé, déclaration d'importation commerciale, Kumba, la procédure sur la politique sur déjà gouvernement, dans la CCI, rendre beaucoup plus à opération, soit légal, à opération de douanement, Kumba, traçable, le père d'outils beaucoup plus transparent, qui tenait à étiqueter le kiwi. Alinda na kodoti ya be titene aussi à permettre la kodoti tinga si comme Haïti la lasso nombre de Kumba par exemple soit un exemple dans l'information par exemple le sucre le petit gars de lasso depuis le début d'année 2026 jusqu'à la moitié lasso voilà nombre de tonnes de sucre soit il a déjà na kodoti ya voilà et ce petit que la Linda et encore jusqu'à la fin d'année, voilà, il y a besoin d'un nombre d'informations qui peuvent permettre de contrôler comment ça Linda et puis il y a aussi chance là sur ces petits de fabriquer même un produit sur le petit à la rapproche à la maille, na yati de mobuzetala. Donc la commune peut capacité pour ça là soit lancé mission donc à il y a des lignes il y a des opérateurs économiques aussi ligne de petit na bio na dimanche na samedi na machine d'après à la petite année à la en ligne grâce na internet grâce na Orange tout année à la valider opération de déclaration d'importation commerciale à la petite année à la petite année aussi là sans pour autant qu'elle a Londo jusqu'à ça la rend la banque outil ou à la parler peut-être dans les petits groupes de pays moyens c'était dans la perte de temps donc depuis cette place là qui da c'est elle qui connecté elle qui na à coup na ouais à la petite elle a validé ça les pas payé finingo boti kusala so a façon de quoi ti Orange noeke la kwen duru ti za a go boti kwatilo na ingango yetilo na service ti l'état si a ke moi délégué na économie ti kodro se ti be Africa ti tene agona uzunga sango chukwa chikodo na yachi asango so bumbi so ki muma boko na akusala chibia chikodo asara bigi bikwa oku kwa chikodo na yachi bavaka otati bongi chizi azende na begika ezirege na asa anunga na rolema nde kuzu chimuni asango kwe nanduni
eke gina ndaple leso na abalabala ti Idriss Déby ti kuduku gana ya ti gara soudanais si na agbakro ti zingo azende na titi chala ala goda ngati zi azende so abumbi gbani na dawa ti ando ti kangoye ti sara si ndoni aga pendere nga alimbi ti tenezo agweka na pekoti angbonga so ala muti sa kusala amasika so akina ya ti bumbi so moke wara koli ngana wali ala goda ti duti na tere ti lo so lokina liti bumbi tala ti tene ala goda ti mene molongo na mbage ti rond-point ti kuduku so ala goti ebia lebe ti kodro sese ti be Afrika ti tene ikwe ike ashuni so atongo bale aike sara na tereti amolenge ti be Afrika aike tene so asigi na yanga ti lo so leke coordonnateur na mbage nga lo so leke wakwa suti pumbi so lo fati lo ngonzo ti beti lo na lo tene alimbi ikwe ike ashuni asarango so ala soit ki na ngombe ki sara na tereti amolenge ti kodro sisi ti be Afrika. Chaque samedi, il nous reçoit encore coordination du 3e arrondissement, soit soutenir bien ti kodro, et ça va faire quoi ti kodro, il me paye ti 3e arrondissement, Mbiri avenue Idriss Déby, si na bageti marché Ngawi, na pekoni sa tabula tene il faut bien ti to et soutenir à tout petit soit que la lettre terrain en boisson tu tenais à la chungandanga tu tenais à la bata kodoti ouais mais ça sur les canani tu kana à memiri amasika koli amasika wali tb Africa tu tenais à la soutenir à tout petit soit que la lettre font en boisson tu tenais à la bata kodoti afin que à tout soit chona soit l'autotika tu ira la tu pouvoir kodoti il koyi ngani l'année la 2013 ba yani kodona qui n'a pas mis yé tene kodwa qui n'a pas fait yé tene vraiment il y a un masika tene imai igona divo pour la pila qui n'a kodro iba azo fait du na kodwa na ike tene pila gala kodoti yé usu na kodoti la kondali chi kwa chikodo gbiligbe su abateni chi konomi Roger Anjalandi na awa kusala chi ndo kwa su asara akusala chi zingo zindi na dakanga chi ngaragba Martinez Gayonga na blonde bombi chimunei asangu nanduni. Ota sarango kwa ti kodro na dati kanga chingaragba atondani fade na tene ti mungo singila na azu kweso aga so aike lo solo gana yiri ti mokonzi gbata ti 7e arrondissement ti Bangui sina peko ti tene silo aike fade ministre social mu tene tene nduru na ndo ti yeso apika betilo ti mu dati ngaragba tongana ndo so ala limbi sara kusala ti kodro da laso na peko ti kota tene so beyo bia tene amu fade lege na lo ti mu agba ti kwa na régisseur ti dati kanga ti ngaragba ko jonisi akusala ti zingo azende na tere ti ndokua so atondani imalo solo ke régisseur adjoint ti dati kanga ti ngaragba solo ke fangia ti besilo na ye ngia ti beti mbia ke kota donc on a mis que malako na radio asara tena tene eta mais eta na ke suwa eta na ke mbina moso akina i centrafricain zo akko koti tene ila iza njoni duti et que le kere ndoti ti tene ndoti aduti propre aduti bien lo fanye si apika besh lo ti tene lo yeta ti sara kusala ndali kwa ti kodro na ndokwa ti ngaragba bon kwa ti kodro ake yeso bia ti kodro azan CC ake exercice citoyen ti tene à faire à population ça à conscient ti yeso ti propriété native ti Bangui et puis à l'intérieur là so ça a choisi gangona na ngaragba parce que d'une part ngaragba est situé à la frontière ti Condorcet Tereti et puis à la fois aussi à Ndoso a aussi Kanga qui da Mingi donc à promiscuité à Mingi et donc il pensait que si jamais épidémie soit un bégetingo soit fallait que par exemple Guiande à depuis du tien d'une un peu donc à qui utile idée à la guerre rapidement à la fois tu as la benaye ti propriété tu as la maintenir donner niveau de propriété de façon à ce que à quel même niveau qu'à l'extérieur. À Kenzone inga itene sarango kusala so asara si ala so kwe ake sara kusala nando kwa tikbedo bia so abando nando ti économie numérique na ala so kwe ake sara kusala na gbeti département ni ala ga bani ti tene ala sara fade kusala so ayiri ni kwati kodro.
Nali tisango chukwa chikodwa ko jubile bia Felix Omolua na akutazusu amupeko chulo si asara biri kwa chikodwa na eneka chigubungo so eke na chibabaka osho erojise pengu ya na ken dikundu chumune asango nanduni. Ti lapo soso a kusala ti kwa ti kodro atambula njoni mingi ndali ti mungo maboko ti ya bumbi ndende so aike mu maboko na a kusala ti bia ti kodro ala so aike na ya ti gbabaka osio abumbi tere ti ala gbani na ya ti a kusala ti zingwa zende na ndo ti kota lege nga na ya ti adu wala a kanal a kota azo ti nguru bia angbanga na peko pepe na li ti ala kozo gbelek bia Felix Omolua ala goda ti sara a kusala ti zingwa zende so ndali ti seni na njoni duti ti awabe Afrika ti gbabaka osio mokonzi ti kwa ti kodro ayeke fa peko ti akusala so si atambula na lapo soso ndosola so iza mamboko dati sarango kwa akena niveau ti 4e arrondissement tomolo na lycée de Gobongo mo décembre ti ando ti kota lege so barabara so ago jusqu'à ti si na PK12 na tamo touré tertimo ago jusqu'à na centre ville na ndoso ge yeso place ongo ti nguso era tene canal a kanga biani na tongunza papika ko jusqu'à que ligne ya ti dacha zo kwa ka terso me ala ki gichi ngandani ape ala ki gichi tene amuma mbo cha na kwani sia sara pe ga ifanala tapandela ti tene ala aussi ala sarni donc izia cha canal sokwe na imusingila mingi na cabinet ti beleg bia so ka batene ti sécurité so vraiment la muter cha nganguna kwani libéré ya ti canal so na ikeku mamboko so onema pechi muna yande chitena dal so si aya sa zenena gombi ya kalena gbeniso ziadal ni si libéré tarnia ouais vraiment tangwa pika zoni ge na bagiti devant ti lycée de Miskin ti gonamba ti 8e a wupupu senge ni la biti tenenga na ala sosi a amlenge ti kodro yala na nduzu tongo na mais il faut ala bile na ndutu kwa ala na makunji chala il faut ala sar kwa ala mobiliser terchala et que nduru ti mu mamboko na la ngana ala so kre ti kete korokwe itene kwa so ke dia niveau ti bonge mais surtout na ya cha kete koro tamosine ya cha mena kete koro zende ondoni mo kinga litimo na koroni ape donc sauf à so que kwa cha mais so na legiti poroso ti kangingo ya ti koro na ti mungu ngangu na koro ike bale genchi sarasi akita ndo a commune a sous préfecture ya gapendere tiko zobelek bia mokonzi tingu bia lo faso ngia sibeti lo mingi ndali ti sosi awa be Afrika ti gbabaka osio agagbani na yatia kusala ti zingwa zendeso beti pika d'abord sako na irtik bati kodro professeur Fosakal Tadera so le l'enveni lo tombera l'année tene ya mnengati kodro ibumbi laso igagena lycée de Gobongo na 4e arrondissement bila Gbayambia et que n'angiati wara population soit mobilisée à la gbani et na la sara kwa nga ke la kwa la ke warter na population so pe ga ke tingia et que sarangia et que sara kwa et à là-bas à Koutaz à Zendeso na kekete pesingonga et bumbi terti ba yoni en zini. Ça veut dire que ton anaï bumbi terako yeterti sarangia et que les kodorti et que les kodorti tanti amena puta kodorti ke ba yeso limbeti zana meti nati zana beti nati so zondela gati les kodorti na yepepe akeli tenengba na bege sar gitene timbana ti non akenzoni tene ko bumbi tane bumbi na ben vulu yetera popoti aketenti parti pepe aketenti kodroti là donc il faut et puis ka sako mingi na nduta mingi kodroso akwa ke sara kwa tanti so sara gelazo e warlege du sera tati 4e aketingia na irtik gati kodron bi barala kwa puis ka sako mingi nduta la kwa ti kodro ko gugungo tro gungo e ke sara la ko tene aketa mingi sa gana pokoti aba marti ko sa sara tene banda la mu kodron na nduzo ti tene lekren
Kulati unjinani kina bikwa usiusu so a onso si asara matanga ti zango nando chi mbata mokonzi chi kete kodo si zere use so ke pakara vigile buba si matanga ni atambula na bele chi kete komanda chi damara so ke yapakara bali pasi Eugénie ezile ki na machi Terence de Lovengo ingana Eric Vudakwango timunai asango nanduni. Utakapati matanga so atambula kina yangia abondo ala susi aike awaleti leta ala susi aike awandara abulengiti kodo susi marata leketi ambororo ngana amulengiti kodo ti damara so agamingi mingi ti fakambisa ti ala na timu mamboko na fini bata susi irini aike nzere use. Na legiti kapati matanga so si a fatatine biani a yeti akutaranga na yango bendera chikoro state be Afrika a fanganga ngusosi mokozi aikenani ti momboko ti bata njoni duti ti amulingi ti kodro ti bata isusi aike ayeti kodro ngati sarasi kodro alinguti tene amae tanga so lushi d'abord en lushi cohésion sociale parce amburura na kodo ti bani imala kodo so ganinga mais comme lana ke tanti ngunza palani ala petit gap comme le kuna mokonzi wa kupengba na ji kodo ji malo mokonzi pe passer le kuna medaya nani unda ifala kiri na ji kodo chala wala kiri gawe donc il faut gayi drapeau ti fanala que ala kana betindia a deveti sa yalmina ndia titna sa ye na legati politique so biati kodo mo za ni godo zon passer ye siria na beti pikango mamboko ngana malo ndenge ndenge tiala susi atisala ngana amulingeti kodo tinzere use buba vigile agatongana fini mokunzi ti ala susi aike amulingeti kodo so minini aike ambororo so fadina teretulo akenga ambine apinga maseka so a sorongala ti mwamboko na lo me akusala ni aike ngangu na legeti anjinjene kusala so alimbiti sala ti mwamboko na amulingeti kodo so si mungu mwamboko ta kota si kodro alimbiti tene ayapu kwani la so inakuta ndia so population ti kodro tu aga asara ndia na ndoti mingi so imu marsi na biata kodro na azun ti kodro tu damara tu alala mui ayamba i ayoi na mbata kena conscience sociale na yati akirte et puis iso ke unda nalo permeli population ke sara sambula muske useni ikol utani legetini iso la ke unda nala so nula marsi nabia foste arkas todera yomuna indoni itu igaidit na ndoti population na autorité e faso fini kodroso irini akezer use na batati damara abagigi bariti bangondo ti poroso di gati koloti be Afrika wafangombe ti konte fosin archange toadira solo yimi giti bata nene ti amulingi ti kodro nga na njuri duti ti awa be Afrika ala susi rungo tala ake mingi pepe na kodo sisi be Afrika. Ibaso kapati akuta sangu chini angati kodo aunja wenando dali mochibe Afrika si kisingila na la sukusia juchukonda chi asanguni alangba njuni.